Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи и вие и јас во наредните 45 минути имаме право да знаеме вистината. Во четвртокот го проследивте првиот дел на нашето интервју со Михаил Улемек, поранешен полковник на Српската доброволјачка гарда или десна рака на Желјко Ражнатовиќ Аркан. Вечерва ќе може да проследите вториот дел на интервјуто со господинот Улемек. На почеток да видиме каде застанавме во четвртокот, односно тоа директно обвинување на Михаил Улемек испратено до Светлана Ражнатовиќ Цеца дека таа е можеби еден од организаторите или луѓето кој бил составен дел на таа групација кој го има реализирано атентатот врз Желјко Ражнатовиќ Аркан. Во Луцен, Швајцарија. Молим? Во Луцен, Швајцарија. Тако и швајцарски. Довео je u Srbiju, ja tvrdim, kada je doveo u Erdut Oliver Mandić, prva reč Željka Ražnatovića Arkana je bila: šta si mi doveo tu kurvu muslimansku? Danas nju predstavljaju kao majku srpsku. Vidite, ja kad to pročitam ili kad tako vidim, ja se naježim. Mene je sramota ako je ona srpska majka. Mene je to sramota. Drugo, u Banja Luci, u moju sobu je ušla i mene molila da kažem nešto lepo Arkanu za nju. Debeli, ajde molim te reci nešto lepo Arkanu za mene, vidiš da me ne jebe ni 2%. Ja kažem, nema ja šta da kažem za tebe lepo kad ti ne radiš ništa lepo. Cigaru za cigarom, on nikad u životu nije pušio. Pivo za pivom, on nikad nije pio. Šta ja da kažem lepo? Šta? Ono što najgore mrzi. Znači, ona je svim silama. Ona je tada imala 20 godina. 20 godina. On je tada, to je bila 92. 3. On je 52. Znači, koliko on ima, 40 godina. Duplo stariji od nje. Duplo stariji od nje. I ona, brate, se gura da se uda za njega. Zašto? Zbog čega? Došla je u Srbiju, jesi ti pevačica, zaradit ćeš pare, imaš oca, imaš mater, imaš sestru, imaš kuću u Žitorađi, zaradit ćeš pare, brate moj, udaćeš se. Ne, ona je svim silama nastojala da se uda za njega. Znači scenarijo. Svim silama. Ko je njoj to naredio, ko je nju gurao u to, ja to ne mogu da dokažem. Ja samo znam da je ona svim silama trudila se da postane gospođa Ražnatović. Kako se zapoznao со Цеца? Дали во еден временски период Светлана Цеца Ражнатовиć и Јованка Брос по тоа српско подземје? Pa i sigurno da je ona obeležila to vreme, ali Ceca je i bez Arkana mogla da bude velika zvezda, kao što je i bila. Na početku rata našla se u nekakvoj situaciji u St. Galenu kod Hare Samardžića, to koji je bio čuveni lepotani menadžer estradnih zvezda, imao svoje klubove. I ona je živjela tu, njeni roditelji su intervenisali kod Arkana da je otme. Izgleda da je on to i uradio. Ali kad je došao Haro Samardžić ovde, Arkan ga uhapsio, držao ga u nekom šahtu i vrlo u gadnoj situaciji se našao. I Ceca od tada počinje život s Arkanom, koji je od nje napravio nešto kao što je Sinatra bio u američkim okvirima, znači misteriozna priča, mafija. To doprinosi stvaranju mita od pevača. Ceca je vrhunska pevačica, ona, ja mislim, i bez toga bi bila, ali ne bi imala taj oreol. Šta ona sve preživela, i hapšena, i optuživana za Arkanove grehove, za grehove nekih drugih ljudi. Ona sigurno ima jednu biografiju koja zaslužuje film. И ќе има филм. Прашањето е
odnosno ќе има филм направен за Цеца. Прашањето е дали таа всушност беше Јованка Брос на поземјето. Имаше ли контрола на поземјето, бидејќи Аркан во еден период беше држава, Цеца беше негова сопруга, млада, со контрола на цела ситуација, со големо влијание врз него. И дали можеше да се направи одреден, ајде да речем, паралела помеѓу тоа што беше Јосип Брос? После Арканове смрти сви су сигурно били заљубljeni u Cecu, ti koje on ponižavao na čelu sa Legijom. Ona je za njih bila kraljica i oni su ipak bolidi, buzdovani i bili su spremni da za nju urade šta god im naredi. To su i drugi Arkanovi saradnici radili. Tako da ona je čudna osoba, ona ima nešto mangupsko u sebi i simpatično. I šteta što ona javno ne nastupa onako kakva je. Ljudi bi bili fascinirani. И кој е работниот наслов на нашата вечерашна емисија? Командантот Желјко или генералот Цеца? Кој на крајот победува во таа партија шах помеѓу генералот и командантот? И успеа. I uspela. Čim je postala to? Čim je to postala? Ona je odmah imala drugi zadatak. Jer Željko Ražnatović Arkan je stvorio prave momke oko sebe. On je imao, za mene su oni pravi. Nek država priča šta hoće, ali to su momci pored koji ne može svako prići. On je imao jednog Luku Bojovića, pravog momka, koji ga je obožavao. Ja verujem, možda grešim, ali ja verujem da je čak možda više voleo Arkana Luka nek svog oca Vuka Bojovića. Čak toliko je on njega obožavao. Imao jednog Rade Tarakonjca koji je mlad momak, bio spreman momak, koji je za njega bio spreman da pogine. Imao je jednog Pejić Marka koji ga je obožavao. Imao je jednog Peju Puškara Visokoga koji je isto bio mu čak Pejina žena Stanka je čuvala Željkovu posle decu, kickbokserka. On je sve njih jednog polako, to su sve bili njegovo okruženje. Ja kad odem u Beograd, ajde idemo tamo, idemo ovamo, ovo ono, ja sednem s njim, odemo do nekog lokala, ovi, ništa o njima ne govori, ovi sedaju u drugi džip i za njim, mi sedamo za jedan sto, oni odmah sedaju dvojica za jedan, dvojica za drugi, znači nije mogo niko prići Željku. Jednom Luka nije u obezbeđenju, Rade Rakonjac nije u obezbeđenju, na kraju i Peju je Visokog oterala i on više nije u obezbeđenju. U obezbeđenju samo Zvonko, taj mali, koji nije imao nešto mnogo iskustva kao borac, on je tad bio dečko mlad, on je obezbeđenje. Ajde dobro, razumemo. Со Миломир Марич разговараме на тема дали Светлана Цеца Ражнатовиќ е Френк Синатра на српската мафија. Едно време ја нарекува Јованка Брос на српската мафија, меѓутоа ние да го смениме тој наслов или да го смениме тоа пледоје, да видиме дали Цеца Ражнатовиќ е Френк Синатра на српската мафија. Ja sam imao velike sukobe s Arkanom i nekoliko puta me osudio na smrt i u sklopu tih mirenja imali smo jednu večeru u klubu književnika i ja sam bio naučio napamet gde je koga gde ubio po Frankfurtu, po Briselu, po Štokholmu, Göteborgu. I ja sam iskoristio priliku da ga pitam da li je te likvidirao tamo kao likvidator državne bezbednosti one Jugoslavije. On se pravio lud, naravno, i pitao sam kako je pljačkao banke, imao sam ja te fotografije koje su kamere uhvatile u Švedskoj. I on se pravio lud, naravno, i Ceca više nije mogla to da sluša. I rekla je, Arkane, molim te, priznaj da si gangster, zato sam se i udala za tebe. Ja sam kao klinka gledala Kuma i zaljubila se u Michaela Corleone, u Al Pacina. I ceo život mi je bio san da se udam za jednog takvog gangstera. Priznaj da si to. I na kraju, u posljednjoj fazi svog života, on je praktično postao neka vrsta Cecinog
menadžera, pratio je na televizijske nastupe, nosio cipele, tašne, haljine, više se bavio Cecinim стайлингом nego istorijom srpskog naroda. Каква е улогата на Светлана Ражнатовиќ Цеца или сопругата на Желко Ражнатовиќ Аркан во неговата политичка или физичка елиминација? На таа тема разговараме со Михајло Улевник. Druga stvar, veliki ljudi padaju na svojim navikama, a neprijatelj snima navike. Gleda šta ti danas radiš, to. Da li to ti sutra radiš, da li to preksutra. Sve ono što ti je navika da u 12 sati piješ kafu sa prvim komšijom, u 12 sati svaki dan oni piju kafu tu i tu. U 5 sati on ispunjava tikete. U 8 sati on je tu i tu. I oni to pišu. I od toga prave šta će, gde će i kako će. I kad vide da neke stvari su ustaljene, oni to koriste. Došlo je dotle da je Željko otvorio butik Ceci u Interkontinentalu i on svaki dan ide sa Mandom da ispunjavaju tikete. Pazi, njega je interesovalo da li će dobiti na tiketu, da li neće. Njega je interesovalo da će pogoditi Lazio igra s ovim, s onim, on baš bio neki veliki sportista, razumeš? Trenirao trčanje uvis. Mani me u pičku, maternu i njegovog, razumeš? I on sad ispunjava tikete. Na toga je navuko i Manda. Opet kažem, sve su to moja razmišljanja. Ništa to ne mora da znači da je to tako, ali po mene i Manda je imao svoju ulogu. Više svesno nego nesvesno. Više svesno. Ko je Manda? Milenko Mandić, zvani Manda, koji je poginuo s njim. Jer onda je znao da će proći kao Željko, verovatno ga ne bi odvlačio svaki dan. Tamo, oni su ispunjavali tamo neke tikete, separe. Ja mogu da kažem da je ovo separe. Jer možeš ti meni da dođeš iza leđa? Ne možeš. Ovdje je zid. Separe, to je po meni mesto gde samo možeš prići čoveku spreda. Ne možeš doći ni sa strane iza leđa. Ne, on je na sred sale sedeo kao najslobodniji čovek ove države, kao najslobodniji građanin Beograda, iako sam mu ja možda 6 meseci pre nego što će se to desiti, imao se neku transakciju tamo za neka kola, ja ga zovem, ima jako jeftin auto, nov ni godin dana, par meseci za male pare, i ja mu oterujem tog pajera, on seda u njega, ja kažem, kad sam očeo za njim na Obilić, ja kažem, čekaj Željko, nisam ja mislio za tebe nek da kupiš za gardu, jer tebi auto blindiran treba, tebi ne treba ovaj. Šta će meni blindiran u Beogradu? Mene ovaj grad, to je moj grad, nije to tvoj grad. Tebe grad Beograd ne voli. Tebe Srbija više ne voli. Kao ni mene, kao ni sve nas. A zašto nas ne voli? Zato što mi smo ratovali za ovu Srbiju, svi oni koji nisu učestvovali, nije sad sramota što nisu učestvovali. Drugo, to su ljudi pokvareni, to su ljudi bez muda, to su ljudi bez srca, to su ljudi koji sad treba da sklone da bi oni sutra pričali kako se to sve desilo, kao što jeste. Svi oni danas pričaju kako je u Slavoniji trebalo ovako da bude, kako u Bosni, gde je taj Dodik bio? Gde je taj Dodik bio? Je li on bio ratovo negde? Ne, on je posle rata pljuo po Karadžiću, po Mladiću i po Biljani Plavšić. Sad on kao nešto priča, eto šteta je za Mladića, kad su čoveka već upropastili, pošto se jadan krio ko zna gde i u godinama je i sad u Hagu mu jebu majku, sad je kao njega žao. Pa ja se sećam kad je on pljuo po njima. To su ti ljudi koji čekaju ko će pobediti i onda pobedniku aplaudiraju. To su ti loši ljudi. I ti ljudi će tebe ubiti. Tebe grad Beograd ne voli. Tebe grad Beograd ne voli. Tebe voli samo tvoja mama i niko više. Zapamti, niko više. Ni tata te nije dovoljno voleo. Ni tata te nije dovoljno voleo. Sestre nisu smele da te voleli jer im je branio tata.
To sam mu ja u lice rekao. Ne znaš ti ništa, ti si glupav. Dobro, ja sam glupav, ali vodi računa, za tebe je blindiran auto i ti moraš imati pratnju. On nije imao ni pratnju, on nije imao ništa, on je sedeo u Interkontinentalu, mogu mu je prići iz leve, iz desne strane i tako je bilo. Prišli su iza leđa, ubili ga kurvanski, to nisu ljudi, to su govna koja ubijaju s leđa. Jer pravi borci prilaze ispred i pucaju човека да гледају. Не. Бранислав Пелевич беше венчен кум на Желјко Разнатовиќ Аркан. Со него разговараме на тема Аркан и на тема Цеца и зошто целата таа фама околу тој брачен пар и дали навистина Цеца може би учествувала во атентатот врз нејзиниот сопруг, односно кумот на Бранислав Пелевич. Pa nakon mjesec dana, nakon njegovog ubistva, ja sam javno rekao u svim medijima u Srbiji da je njegovo ubistvo poručila CIA i šiptarski lobi, jer su se plašili da se on ne umeša u nemile događaje na Kosovu i Metohiji. Dakle, njega su ubili agenti CIA i šiptarski lobi uz pomoć, nažalost, naših srpskih izdajnika koji su to ubistvo operativno sproveli. И дали имаш одредени закани за безбедност на животот нејзини и нејзините деца? Pa u početku je bilo problema s obzirom da su ljudi koji su ubili Željka Ražnatovića, koji su predstavljali mafiju u Beogradu, produženu ruku CIA i šiptarskog lobija koji je sve to organizovao, hteli su da joj uzmu stadion Obilić i ceo klub Obilić i ja sam stao u njenu odbranu i mogu da vam kažem da 6 mjeseci se nisam odvajao od Cece i od njene porodice, od njene dece, tako da smo sprečili sve to, tako da više nema opasnosti ja sam siguran da više nema opasnosti po njen život. После убиството на Аркан имаше многу екзекуции по улиците на Белград, имаше многу читули, односно одредени објави, некролози во весниците, кај што вие велите или луѓето кои беа блиски на Аркан, команданте, губивме тој и тој и го одолживме вашиот живот. Дали имаше одредени освети после убиството на Аркан, широм белградските улици или убиства на белградските криминалци кои учествуваа можеби во неговата екзекуција? To nije pitanje za mene, to je pitanje za policiju. Секојаш ме интересирало прашањето, дали после убиството на Аркан Светлана Цеца Раžnatović го зазема неговото место, застанува на чело на тој клан и всушност од позадина ги влече конците на сите тие процеси, односно како српските белградските криминалци се однесуваа кон Цеца после убиството на Аркан. Jedna stvar koja je isto bitna, da ne pobegnem od nje, da ne zaboravim. Kad su oni ušli u Interkontinental, oni su se pozdravili sa Mandom. Pružili su ruku oni i Željku, sa Mandom se izljubili. Pružili su ruku oni i Željku, to je na sudu dokazano. Pružili su oni ruku i Gariću, kao čestitali tom pukovniku koji je poginuo isto, kao čestitali Novu godinu, jer to je drugi dan Srpske nove godine, jer u stvari sutra dan Srpske nove godine. Tog momenta se isključuju kamere u Interkontinentalu. Znači, to je organizacija. Kamere su isključene. Tog momenta u Cecinom butiku se nešto dešava i zovu Cecu. Neka mušterija pravi problem. Pa imaš ti tamo prodavačicu. Nek ona to reši. Ne, Ceca ide da vidi šta je i vodi obezbeđenje. Vodi Zvonka Matejića sa sobom. Ona odlazi u butik, kamere isključene, ovi se vraćaju nazad i ubijaju. I šta sad tu ima da priča? Tu se treba pamet. Tu se treba da sude, ne znam ni ja, doktori prava i ovo ono. Klasično ubijstvo, klasična nameštaljka, klasična državna ruka. Imaš ti majmune, imaš toliko para da isključiš kameru. Ti majmunice, si trgovac, lepa devojka, da se javiš da radiš u tom i tom butiku. I kad te budemo rekli šta da radiš, sad ćeš to i to toliko košta. Ona devojka je napravila tamo neki incident, ovo ono, zovite Cecu, Ceca, došla otkud baš ta Ceca, ide tamo ona i vodi Zvonka. I onda se kao vraća i ja ovo je ucviljena. Tako da je tu umešani mnogo faktora. Site se zamešani. Site, tako je. Site su nam izmešani, da. Svi.
Имаше мноштво приказни, меѓутоа еден е факт кој никого нема демантирано, а тоа е дека Светлана Цеца Ражнатовиќ во рамки на операцијата Сабија, а тоа е операцијата која се случува после атентатот или екзекуцијата на Зоран Џинџич, беше во притвор, односно беше во затвор. Таму остана повеќе денови и беше една од осумничените дека можеби им го дала оружјето на луѓето кои го извршиле атентатот врз Зоран Џинџич, колку е тоа точно, колку не е точно, покажа истрагите во Република Србија, меѓутоа факт кој е ноторен, кој никој не го демантира, дека Цеца се одлежа во затвор во таа операција Сабија. Во рамки на таа операција Сабија таа беше уапсена. Postojala su dva razloga. Napravljen je pretres u njenoj vili, u kući, koja se nalazi pored stadiona Crvene zvezde. To je ta Arkanova neka kuća. I tamo je nađena vrlo velika skrovišta oružja ispod stepenice. Znači, nađeno je jako mnogo oružja, revolvera, bombi, eksploziva, puno. Drugi razlog je bio što je nju je jedan od ljudi koji učestvuje u atentatu, Dušan Spasojević, ona je to rekla u istrazi, pre atentata molio da ako policija pita gde je on bio, da kaže da je spavao u njenoj kući. Znači da da alibi jednom od organizatora atentata, koji je posle ubijen. Posle nekoliko dana policija je... Spasojević je jedan od liderite na Zemunskog klana. I on je posle nekoliko dana je policija noću, specijalci policije su imali dojavu da se on krije u jednoj kući sa drugim, znači vođem Zemunskog klana. Bila je noć, oni su pokušali da beže iz kuće, policija je pucala i ubila obojicu. Значи Цеца Ражнатовиќ имаше блиски релации со водачите на Земјунскиот клан. Naša štampa je pokazivala fotografije, koliko su bile bliske, ja to ne znam. Ali je jedna stvar sigurna da ta jedinica Legija je bio zamenik Arkanov i ona je znala dobro Milorada Ulemeka, zvanog Legija, i postoje fotografije na kojima se vidi Ceca sa Dušanom Spasojevićem. Te fotografije su objavljivale mediji kod nas. Znači, zaštitu tim kriminalcima je davala ta jedinica policijska, a ta jedinica je nekada, veliki deo tih ljudi u toj policijskoj jedinici su nekada s Arkanom bili na frontu. Tako da jeste, Ceca je znala Dušana Spasojevića, ona je znala tog atentatora, ona je bila u zatvoru dok nije istraga završena. Koliko dana? Ne mogu da se setim, da li 2 nedelje, da li ovako 3 nedelje. Nема невини. Pa, viš da su nevini. Да, сега. Osuđeni samo ovi trojica. I oni pomagači. Ja ne znam zašto je onaj doktor osuđen iz Loznice. On čovjek je dužan da svakom pomogne. On je čovjek dužan da svakom pomogne. Po onoj Hipokratovoj zakletvi on je dužan, njega ne interesuje. On je dobio čovjek 2-3 godine. Za čega? Za čega? Što je krpio Gavrića? Da. Nije to. Господин Улеме. Значи, Dobro, sad nije bitno. Ако ја сублимираме целата приказна, значи Оливер Мандич, кој е пејач, кој има напишано 2 песни, како што велите, му е препорачува Цеца или го замолува Аркан да ја ослободи од Луцерн Швајцарија. Da. Подосна така ослободена Цеца ја носи на еден концерт на вашата гарда, на партијата и така натаму. Цеца прави све да влезе во креветот на Аркан и да му стане сопруга. Успева тоа да го направи. Еден по еден луѓето од обезбедувањето и луѓето доверба на Аркан ги трга од Аркан. Се случува целата режија во Интерконтинентал. Da. Овие што се од полиција им е платено да убиват пред Нова година направено сценариото, како што велите, на Паличко езеро, тоа значи една сериозна организација. Tako je. Како еден командант, роден лидер, како што велите, не може тоа да го види. Pa vidi. Вие му сугерирате обезбедување, вие му сугерирате блиндиран джип или блиндирано возило, сепак тоа не е човек кој не знае како функционира системот. Бил соработник, велите, на државата, на службите, во време на Стане Доланц, знае како се екзекутираат луѓе. Седнува на средина на Интерконтинентал, без обезбедување, без ништо. Pa vidi jednu stvar. Како одеднаш инстинктот не работи кај него? Vidi, ja sam malo pre rekao da je on imao veliko zapažanje, da je on bio pametan čovjek, ali pamet i glupost, kao i ljubav i mržnja, samo tanka nit je između toga. Jednog momenta njegova opreznost je popustila. On se opustio, jer ja sam malo, nisam ja mnogo ni pametan, ni ovo, ni ono, Како Цеца ali ja sam s tim Željkom tako provodio neke sate. On je znao da kad mu dosade ti njegovi uvlakači, što ja kažem,
neću da imenujem ljude, sedeli smo u Erdutu, u toj našoj oficirskoj menzi koja ima veliki sto za 20-30 ljudi. Ja sam nekad bio strastven pušač. Ja sam pušio 4 kutije na dan, Davidova, pre toga sam pušio Kent i šta ja znam, 50 godina sam pušio. Evo već 7 godina ne pušim. Ipak je on bio moj komandant. Bez obzira što sam ja stariji od njega 5 godina, bio on moj komandant. I ja sam njega uvažavao kao takvoga, a pošto on ne puši, ja znam da nepušaču cigareta smeta, ja sam uvijek gledao da sedem 3-4 mesta dalje od njega i da zapalim cigaru. Nije on meni branio da pušim. 2 moja prijatelja su sedela pored njega, uvijek su oni tu se gurali. Ja ni dan danas nisam od onih da ja volim da sam u društvu ti tako veliki ljudi. Ne, ja sam kod Željka došao, šta sam ja uradio za Željka nije bitno i što sam ja ostao u gardi, to uopšte nije bitno. Bitno je da ja nisam nikad se gurao, ni danas se ne guram da budem pored nekih vlasti, šta ja znam, mene ta vlast mnogo ne interesuje to. Ali ovi dvojica su non stop pored njega i pale cigaru. I sad, ako on danas priča jednu stvar, oni potvrđuju, jeste, tako je. Baš sam ja to mislio, gospodine komandante. Sutra dan o istoj stvari, on zaboravi šta je pričao, pa priča kontra od toga. Jeste, baš sam ja tako mislio, gospodine komandante. To meni malo ide na onu stvar, jel, da ne kažem šta. Nervira me malo to uvlačenje u dupe. I ja kažem, Željko, što ne zabraniš ovoj dvojici da puše? Ti kažeš, pa prvo bi tebi trebao da zabranim, magarče jedan. On meni to kaže. Jel, sad tu nismo više oficiri, svi smo svoji i sad tu smo. Jel, ipak smo mi njega zvali komandante pred svima, ali kad smo sami, ja njemu kažem, Željko, jel? Kaže on, tebi prvo treba zabranim, magarče jedan. Ja kažem, zašto meni? Od mene ti ne preti opasnost. Kaže, kako preti opasnost od njih? Pa Željko, oni se tebi uvlače u dupe, a cigara im u ustima opećete, a ja ti se ne uvlačim u dupe, neću te opeći. I razumeš šta hoću ti kažem? Znači, to su ti ljudi koji prerastu sebe. Dobro, ne smatram da on sebe prerasto, on je i rođen za komandanta i rođen za vođu, ali ti ljudi koji odu visoko, onda jednog momenta im je to simpatično da im se ljudi uvlače u dupe, da ih ljudi opuštaju. A ima jedna stvar u njegovom životu koju sam ja primetio, mnogi nisu. On je malo imao ljubavi od porodice. Zašto? Taj njegov otac, to je bila jedna oficirska zagula, jugoslovenska, komunistička, kod koje je moralo sve da bude pod konac. Željko je iz tih njegovi okvira iskako. On je bio poseban tip, to je njega nerviralo. Željko bez znanja oca ode za Dubrovnik. 2 dana ga 5 nema, ovaj ludi. Posle toga pobegne za Italiju. Ovaj poludi. Ćerke dobre, ćerke, jedna je valjda završila srednju, tako je u Kraljevu, ove su druge fakultete, 2 i šta ja znam, i sad sa ćerkama nikakav problem, sin problem. Onda je cijela familija zbog Željka ispaštala, jer je Veljko bio jedna oficirska zagula, jedna komunistička zagula, koja je voleo da to bude sve pod konac. Ne je to loše da roditelj bude strog, ali ovaj je bio prestrog. Pa je on branio i tim njegovim sestrama, to je svojim ćerkama, i branio i toj Slavki, njegovoj majki, Željkovoj, da oni uopšte njega, da kažem, da bilo kakvu ljubav da pokažu prema njemu. Šta vi njega štitite, šta vi ovo, šta vi ono, jel? I Željko je, brate moj, tu malo šanto sa tom ljubavlju. Poslije toga je krenuo tim životom koji je krenuo. Bude 2 dana sa jednom ženom,
Da li napravi dete, da li ne napravi i ode. Nije on ni od tih žena imao neke ljubavi. Dok nije oženio Nataliju, koja mu rodila 4 dece, ona ga je žena stvarno volela. Ona ga je žena stvarno volela. To je jedna čestita žena. Meni je žao što je posle više nisam video. To je jedna prava žena, čestita žena, školovana žena, pametna žena, domaćica, majka. Nema reči da ja objasnim njenu veličinu. Ne mogu, ja nisam ja toliko ni pametan ni školovan da objasnim njenu veličinu. Ona je za mene velika žena. Ona je njega obožavala. Žarko Korać беше подпредседател во врата на Зоран Џинџич. 2 дена беше и премиер на таа влада после убиството на Зоран Џинџич. Со него разговараме на тема Цеца и како тој ја оценува таа ситуација околу Светлана Цеца Ражнатовиќ, дали навистина е Френк Синатра на српската мафија и која е нејзината улога во атентатот врз Зоран Џинџич. Дали мисли дека Цеца знае многу за тоа српско подземје, за тој српски криминал? Сепак беше сопруга на Аркан, сепак беше 7-8 години со него, сепак многу работи во тој период се случија преку Аркан, преку Србија, преку тоа српско подземје. Ne umem da odgovorim na to pitanje. Ja ne znam šta ona zna i šta ne zna. Како подпредседател на српската влада во време на таа операција Сабија, дали почувствувавте во еден момент грижа на совест, можеби што апсевте Цеца, сепак мајка на 2 деца? Nikakve veze nema. Nema nikakve. To su radili. Vi imate samo jednu zabunu. Potpisnik vlade ne određuje ko će biti uhapšen. Не дали лично имавте одредена Nema грижа на nikakvu совест? grižu savjesti. Zašto bi imao grižu savjesti? Policija je radila svoj posao i radilo je tužno. Светлана Цеца Ражнатовиќ беше осудена на 8-месечен куќен притвор. При тоа плати 1,5 милиони евра на српската држава. Зошто? За одредено продавање на српски фудбалери од фудбалскиот клуб Облич. Правело одредени танге-франги операции, на крајот мораше да призне, мораше да ја прифати вината, остана 8 месеци во куќен притвор и плати 1,5 милиони евра на српската држава. Подоцна имаше одредено раскусурување во српското подземје и на крајот земјскиот клан испливува на површина како најмоќен клан во тоа српско подземје. To je tačno. Jedna od posljedica ubistva Arkana je da se taj klan pojavio. Arkan je ubijen u jednom klasičnom atentatu. Ljudi koji su organizovali to ubistvo su takođe osuđeni i atentator je osuđen koji je inače povređen. Jedan od telohranitelja Arkanovih je pucao i ranio ga je. To je bilo klasično organizovano ubistvo i suđenja su bila. Osuđeni su ljudi koji su bili praktično organizatori. Neki od njih je pre toga ubili su saradnici Željka Ražnatovića Arkana. Mi smatramo da su neki od njih ubijeni. Znači, saradnici Željka Ražnatovića Arkana su njega osvetili. Tako da su neki ljudi koji su izgleda bili u toj grupi, to je jedna grupa ljudi organizovano ubistvo Arkana. Da li je to znala tadašnja državna bezbednost, to mi danas ne znamo. Za nas je to vrlo interesantno pitanje. Znači, pojavljivale su se spekulacije. To je još za vreme Miloševića se praktično događalo. Za mnoge od nas je bilo veliko pitanje da li je tada i državna bezbednost Srbije, tadašnja Miloševićeva, htela da skloni jednog nezgodnog svedoka. Mi to ne znamo. Organizatori su osuđeni, ali možda je tadašnji vrh državne bezbednosti ćutao, pustio da se to dogodi, jer Arkan bi sigurno bio u nekoj demokratskoj Srbiji vrlo nezgodan svedok egzekucija, učešća u ratu i bio je tesno povezan sa tadašnjom službom državne bezbednosti i policije. Дали големиот командант Желко Ражнатовиќ Аркан во врвот на својата моќ и после бракот со Светлана Цеца Ражнатовиќ станува папучар и тоа му доаѓа до главата, односно сите тие негови рефлекси кои му има спасено главата во времето на таа негова криминална кариера после бракот со Светлана Цеца Ражнатовиќ како да беа ставени ад акта, односно човекот се опушти, го распушти своето обезбедување и на крајот тоа го плати со својата глава. I sad sve je to teklo kako treba. Povukao sam malo u neke mirne vode, kupio kuću, sve je to teklo nekim svojim tokom do tog rata. Kad je počeo taj prokleti rat, ona je u Beogradu imala tog brata Šaletu, nije to rođeni brat, ali je od rođenog ujaka, da li strica, ne znam. I ona je zamolila Željka da tog brata ne vodi u rat. Nemoj, kaže, to mi je jedina veza sa Crnom Gorom i sa porodicom koji je ovde, Šaleta, nemoj mi njega, vodi sve, samo mi njega nemoj voditi. Međutim, kad treba da budeš ono, gaće same spadaju, jel? On joj kaže, šta te je briga, on je
sam svoj čovjek možda ide i krenuo je i prva žrtva Srpske dobrovoljačke garde je baš taj Šaleta, je poginuo. Ona se tog momenta od njega malo udarila i žalosti prema bratu, ona se od njega udarila. Jednostavno, ne ona njega mrzila, nije ona, ali je ona jednostavno njemu prebacivala stalno i ona je i dalje bila majka svoje deci, ona je i dalje bila domaćica te kuće i dalje je taj Željko bio njen suprug, a ne više ono kao nekada. Verovatno je i to jedan od razloga da se on okrene toj ceci i da je oženi. To je njegova životna greška i ta ga greška košta glave. Ja to tvrdim, ne mora da znači da je tako, možda će se sutra naći neko pametan i školovan pa će kazati onaj Mihajlo Ulemek mnogo lupeta, znate, to je bilo ovako, to je bilo ovako, pa će oni to dići na neki školovaniji nivo i oni će objasniti sve, ali ja tvrdim da je to bilo tako. Господин Улемек, испадна дека Цеца е поголем командант од Аркан. Дека подалеку гледала, дека подалеку планирала. Nije ona, ne može tako da se kaže, nije ona toliko pametna da bi ona bila komandant i da bi ona primala je ona naredbe od drugoga. Политички протеже или политички заштитник на Светлана Цеца Ражнатовиќ е сегашниот министар за надворешни работи во владата на Република Србија Ивица Дачич. Всушност, Светлана Цеца Ражнатовиќ и Ивица Дачич се од исто село во околината на Ниш, тоа е селото Житораđe. Од тоа село е и господинот Ракич. Господинот Ракич во времето на Борис Тадич беше еден од големите шефови на српските разузнавачки служби. Таа тројка или тој трилинг кој потекна од селото Житораđe всушност ја спасува Цеца Ражнатовиќ од подолгорочна затворска казна. Da li uživa zaštitu ministra unutrašnjih poslova? Ja ne znam, ali je činjenica da je on rekao da je njegova porodica u kumstvu sa njenom porodicom i više puta je isticao da je poznaje, da je prijatelj s porodicom i... Znači, familijata Veličković, otkada je poteknuo Ceca i familijata Dačić, otkada je poteknuo Ja ministar za nemam naročito policijata. mišljenje ni u ministru Dačiću. Prema Znači, tome, selo vrski. Našli ste pogrešno čovjeka da pitate. Gospodin Dačić je bio portparol Slobodana Miloševića, njegove stranke, tako nema ni on nike, ne moje velike simpatije. Znači, Tako da, ako je znači- vaše, ja nemam nisam impresioniran gospodinom Dačićem, ja naprotiv, mislim da je on bio, da on ne bi trebao čak da bude u politici, da je bilo lustracije. И кога следниот пат Светлана Цеца Ражнатовиќ ќе гостува во Скопје, вие ќе одите на незиниот концерт, ќе се поставите прашањето како таа убава жена може да е толку мокна и дали навистина е мозокот на сите операции кои се случува во Србија некаде пред 20 години. Pazi, i dan danas je tu Ivica Dačić od njene svadbe, pa do dan danas on je pored nje. Од исто село се. To je jedan krug ljudi, taj Ivica Dačić, niko ne može da mu ubedi da je on veliki Srbin, da je on pošten čovjek. Ni dan danas nije završeno s onim kuferčetom, jel? On je za mene isto izdao je svoga predsjednika, preuzeo je stranku, okrenuo je za sebe, vlada s tom strankom, grabi di god grabi. E sad, sve je to jedno okruženje koje je radilo o glavi Željku, dok je Željko imao vojsku i dok je Željko imao ljude oko sebe, nisu smeli da mu priđu. Čim su osjetili kad je svaki svoj posao odradio, ovaj svoj, ubili su ga i sad su oni komandanti. Еден од големите шефови на српските разузнавачки служби, господинот Ракич, кој веќе покоен, кој беше десна рака на Борис Тадич и кој учествува во носењето на Александар Вучич на чело на српската држава од исто село со Светлана Цеца Ражнатовиќ. На таа тема разговаравме со Милован Бркич, главниот уредник на таблоид. Мики Ракич, тој веќе покоен. Да. Вие го сметате за клучен човек на руските служби во Србија. Тој е човекот кој Александар Вучич го носи на чело на Српска напредна странка, го спасува и го трасира патот да биде еден српски премиер и председател. Pokojni Miodrag Rakić je bio šef kabineta srpskog predsjednika Borisa Tadića. Borisa Tadića nije zanimala organizacija života. Тој од исто село
su Ivica Dačić Jeste, a znam. i Ceca Veličković. Da, iz istog sela. Kaže, selo se zove Žitorađa. Žito rađa, ali hleba nema u tom selu. Znači, to je šefna kabinetna Boris Tadić. Da, Tadić. I on je iskoristio to i pozicionirao se kod Amerike, obećavajući im da sve što budu radili, da će da urade, da će ovo. I Amerika je dozvolila da se od para koje je Darko Šarić, narkobos, dobio švercom kokaina, koga on nikad nije video, ali ogromne transporti su išli u Italiju, u Evropu, finansirani su crnogorski i srpski režim. Međutim, Rakić je radio i za Ruse. Sve podatke koje su mu slali Vojna obavještajna služba, BIA, Vojna bezbednosna agencija i policija, on je diplomatskom poštom slao u Rusiji ambasadorki, koja je to prosleđivala. Srpska ambasadorka. Srpska ambasadorka. Koji je prosledio do ruski te bezbednostni strukturi. Da, Rusu. Sticam okolnosti, ja poznajem čoveka kome je to davala, bio je ovde, vrlo sposoban čovek i proslovenski orijentisan čovek. Rakić je kupovao podršku srpskih radikala, plaćajući Vučića da bi se izglasao zakon. Srpski radikali su stavljali stotine amandmana, pljuvali, onda bi u toku dana primili ugovorenu količinu novca i demonstrativno bi Nikolić i Vučić i poslanici napustili, tako da je zakon izglasan bez njihovog protivljenja. Ili bi ostali tu kao neutralni da bude... Znači, Rakić go plaki Aleksandar Vučić. Da. Vi u jednom intervju vidite pomalku stana papučar, Željko Ražnatović Arkan. Pa... Uspea ta žena, znači, vidi, da je ostvari svoja ta ja to mogu da nazovem i papučar, a i ne. Ja sam čak isto mišljenja toga da je on postao jedna vrsta papučara, ali i njemu je bilo dosta više tog ludovanja i on je želeo tu neku... Malko da se smiri. Tako je. Mala deca tu, pa i ta žena, ona u to vreme nije bila nikakva kao figura, ona je sad malo pomoću ti estetski dorađivanja. Silikoni i ti raboti. Tako je, sad je ona malo nabacila i usne, napumpala i malo sisa nabacila. Inače, evo ja tu imam neke slike sa svadbe, to je jedno šilježe mršavo, nikakvo, 30 i nešto kila. Ceca, nikakvo ona nije bila. Ona ima neku mušku građu, široka ramena, te uzane kukove, noge nikakve. Sad je ona malo se doradila, sad ona ima i grudi prave, i usne, i nož je čudo. Ja betonira malce. Tako je, nož je čudo, znaš, ima sad ovi ljudi koji to, viš taj plastike, sad ti devojaka praviš kako hoćeš, hoćeš bez sisa, hoćeš sa sisa, možeš bez dupeta, hoćeš sa dupetom, šta hoćeš. Pa da, čudo je ta plastika. I човекот го тепа. Molim? И го тепа човекот на 15 јануари 2000 година. Tako je. Убицата се наоѓа во, или човекот кој му пука од позади грб, се наоѓа во Јужна Африка. Tako je. Јужна Африка не го испорачува, бидејќи има потреба од луѓе кои убиваат на својата територија, иронично кажано што се вели. Сите добиле по 1.000.000 марки или им било ветено 1.000.000 марки, ослободени се, тие што загина. Значи нема да се вратат овде за да може да кажат која е режијата. Neće se on nikad vratiti, jer to državi Srbiji ne odgovara. To državi Srbiji ne odgovara i on se neće nikad vratiti, on tamo uživa sve privilegije, njemu je najvažnije da se ta priča jednom zatvori, da se zaboravi ta priča, da on tamo živi slobodno, oni pričaju navodno u nekom posebnom zatvoru, ma jok, on živi slobodno, brate moj, on živi svoj život slobodno. Taj njegov Miki koji je ubijen, Gagi je valjda u zatvoru, Gagi je bio u Beču i tamo je slučajno uhapšen, već kad su ga isporučili, onda nisu naši imali gde, nego ajde, strpali ga u zatvor, inače da i on očeo s njima, ni on nikad ne bi bio isporučen, jel? Tako da država Srbija nije zainteresovana za Dobrosava Gavrića, nije zainteresovana, ali za mene on je samo pucač. On je samo izvršitelj. Za mene je on
Jeste, bitan je, ubio je čoveka, jednog velikog mog prijatelja, jednog velikoga rodoljuba i da ne pričam sad dalje ko je Željko. Jeste, nema ti para. Nema ti para za koje bi ja sad pucao tamo nekoga, jel? Eto vidiš, on je za neke pare, jer on potiče iz siromašne porodice, pare su čudo. Pare su čudo. Eto, on je to odradio, ali meni je samo žao što ni dan danas se ne zna da se kaže da je naredio njemu. Nego eto, svi mi sumnjamo i ja 99,9% znam da je Slobino maslo to, da je Sloba naredio. Što je su убийците на Аркан, каде се тие сега, до каде е судскиот процес и дали можеме да очекуваме на крајот на денот да биде откриено кој всушност го нарача неговото убиство. Многумина кои се ваши противници тука во Србија вела дека Аркан и Слободан Милошевич имале секојаш едно прекјутно партнерство, прекјутно пријателство и дека во текот на тие 10-15 години кога Србија живее во изолација, во санкции и така натаму, нема ниту еден директен конфликт помеѓу Слободан Милошевич и Аркан. Odgovorno tvrdim da se Slobodan Milošević i Željko Ražnatović Arkan nisu ni jednom sreli u životu, niti je bilo ko iz garde primao naređenja od Slobodana Miloševića. Dakle, mi smo bili njemu opozicija. Вие сте некој начин држава во држава, претпоставам, кој би можело на некој фигуративен начин да се објасни вашата позиција. To su mnogi govorili. Da je Srpska dobrovoljačka garda bila država u državi. И ќе остане енигма. Еве се прават веќе 30 години помина. Pa eto, Всушност 20 години помина. 20 godina, 19. Да. 19 i sad će biti još malo 20. Za 2,5 mjeseca bit će 20 godina kako je Željko ubijen. Priča je ta, sad mi kad polako odemo, ove mlađe generacije to neće mnogo ni zanimati, jer vi danas kad pitate na ulici tako nekog za Željka, a mani me toga lopova. Kad pitate za Legiju, a mani me, pusti to, šta su oni sve radili. Meni recimo tako pričaju tu po pazi, išao je sa Željkom da krade, pa što niste išli vi sa mnom? Što vi niste išli sa mnom da kradete? Ja odgovorno tvrdim da sam pre rata mnogo više imao nek sada. Ja sam pre rata imao mnogo više nego danas. Nije meni žao. Meni nije žao. Nikada ja ne bi radio to što je uradio Mišković, to što je uradio svi ti naši veliki biznismeni, Kole i šta ja znam da i ne nabrajam, Beko i ostali. To su sve lopovi srpski, a sad nek mu je načast, ali ja to ne bi nikad radio, ali hoću ti kažem da sam mnogo veći gazda bio pre rata nego danas. Mnogo sam više imao pre rata nego danas. Ali mi nije žao, jer ja danas imam 2 dece. Meni je sin profesor biologije i hemije, ćerka je završila srednju školu, udala se, rodila 4 dece, imam 4 unučadi i 2 pravunučadi. Ja sam bogat čovjek. Hvala многу. Hvala i vama. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да последите вториот дел на нашето досие или на нашето интервју со Михајло Вулемек, полковникот на поранешната Српска доброволјачка гарда, десна рака на Željko Ražnatović Arkan, на тема зошто беше убиен Аркан и дали со убиството на Аркан почна да се размотува клопчето на Балканскиот полуостров некаде пред 20 години. После неговото убиство падна од власт Слободан Милошевич и сите процеси на Балканскиот полуостров беа катализирани. На крајот доаѓаме до сегашната ситуација. Всушност се што денес се случува почна од 2000 година, почна некаде пред точно 20 години еден ден на 15 јануари 2000 година кога беше убиен Аркан. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ви најавам ново дружење во четврток од 22 часот. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си.